American Mixer House-a najavim da ćemo upravo sada proglasiti dobitnika nagrade za inovaciju u proizvodnji sira. Stručni žiri na čelu sa Chief Hedonist Officerom, predsjednikom Asocijacije autentičnih hedonista Srbije, gospodinom Draganom Đorđevićem sa moje leve strane, zatim Ivom Andrićem, stručnim master šefom kuvara i predsjednikom žirija Svetske asocijacije šefova kuvara za ocenjivanje na takmičenjima, kao i drugi master šef kuvara Dejan Filipović, su danas prošli sve štandove svih izlagača sireva, razmatrali i doneli su odluku. Danas ćemo i za nekoliko minuta saznati ko je dobitnik, a ja sada dajem reč Chief Hedonist Officeru Asocijacije autentičnih hedonista. Izvolite. Evo ga. Dobar dan i puno vam hvala na velikom aplauzu koji ste nas sačekali i ne morate da preterujete. Dakle, hvala. Elen, šta smo videli ovaj put? Svake godine imamo po nešto novo, a ove godine imamo kozje sireve u 205 pojavnih oblika. Znači, trend koji se pojavio ove godine su kozje sirevi. Sada, ono što je drugi trend, to su sirevi sa začinima. Znači, od začina smo imali kajsi, biber, shiitake pečurke, aroniju, lavandu, sitnu srču, sve živo i naravno konoplju. Znači, dobro ste čuli, imamo i konoplju kao začin. Oni su tu negdje ispred nas. Živi bili. Od onih koji su ove godine briljirali, kao i uvek, đuđa sir. Znači, đuđa sir svake godine napravi nešto novo, tako i ove godine, evo je ovde kod stuba, tako i ove godine ima nešto što je potpuno u trendu, a zove se hrono sir. Znači, vi svi koji ste na dijeti, majci, da odete kod đuđa, evo je ovde kod stuba, i da uzmete hrono sir. Imamo i rudimental sireve, to je tek egzotika svoje vrste. Oni su malo koristili sireve za cheesecake. Onda imamo, obratite pažnju, Petrovačka basa. Sir koji garantuje da ćete živjeti jedno 100-120 godina. I ako vam to nije dovoljno, uzmete Belmuš, sir koji kombinuje malo sira, malo brašna, malo kumanja i dobijete šta treba. Sada, za kraj, drugo izvanredno mesto ima i osvojilo je zbog domaće mozzarele, pečenog kačkavalja sa pršutom i sličnih čarolija, prvo poljogazdinstvo Ljiljana Janić iz Valjeva. Molim vas aplauz, evo ih ovde u ćošku, božanstveni sirevi, drugo mesto. Znači, obavezno svratite. I prvo mesto, pobjednik ove godine, žena koja je napravila i donela ovde od 22 vrste sira, što nije poenta, ali je napravila fantastične sireve, nešto što drugi nemaju ili imaju bar deo toga, i sir koji je potpuno neverovatan i zove se 500 metara. Znači, ko hoće, možete da kupite 50 metara sira, 100 metara sira, vidjet ćete u čemu je štos. Pobjednica ove godine je Snežana Đuričin. Molim vas aplauz. Znači, gospodo, još jedan aplauz. Snežana Đuričin, osmeh, mašite joj. To su ovdje što mašu svi odavde iz onog ćoška. Proverite sir od 500 metara. Hvala vam još jednom što ste došli. Uživajte. Sve najbolje.